Shalom, shalom Israel. The far officer takipa. And the word to Gado we chakwatoro. The ko wasko unu. But the sansa ekong. Ano wa busan. The ko kakao yesi. En arki. En verstaan. Sa a word to Gado etaki. Ki de black amang nanga ingi. Bring it out. Ukenki uprakseri pawen libi. En Baka na Gado. Futu de sansa Gado betaki. Give me Ezekiel 3, verse 17. Dus we lezen die uno. Sa we do. Idape? Ezekiel, hoofdstuk 3, vers 17. So my begin. Die ben making you throw what the man. Die da also voor Israël. Dus mijn brother. Als hoe wie naar de waktima voor also of Israël. Dus de man maakt de sanis mee. Na os of Israël. Dus wie na de wakti man die a os of Israël. Dus Gado meku de kwa wakter is dat zo'n wakter doet dan. Dus wan wakter was hij en hij go puda wakter op bari. Dus daarom is je kwa straat ko batak no. De wakter kwa straat de wakter op baru nu. Tak no ke un fast power di. Lees. Puda tede. Yere da work for me mofo. En kire mo wasko disi komo po for me. Yere pa wasko mopo su Gado. Daarom dat we lezen, we unetaku eji work. Maar we lezen a Bijbel. Dat we tegen sa Gado tak. Unetaku eji work mi brother. Omdat na wasko fu Gado we kongi the people fu Gado. Is that one Gado people mi brother? No sir. Maar ik denk allemaal na Gado people. Dat you think. Maar dat is not true. Allemaal ano Gado people. Bring it out. Gado have 8 people. You sabi toch? Gado have 8 people. Allemaal ano Gado people. De kerk die leeg. Allemaal ano Gado people. Sabi? Arki semua Gado people ni brother. Lees. Matthäus 2 vers 6. En you Bethlehem, dan je niet dat kondre voor Juda. Nou, dat is maar een piki one voor 10 festival voor Juda. Because why the man shall come up for you? This is a theory, me people, Israel. Yes, man, I got the people. Israel. Man, sumana Israel, mi brother. Sumana Israel. What got that? And people na Israel. Man, sumana Israel. Dus we sorry sumana Israel. Give me Deuteronomy 1 vers 1. We sorry sumana Israel, mi brother. Lees. Deuteronomium, hoofdstuk 1, vers 1. Dit is er een woord toe. Dit is Mozes betekent die Heri Israël. Is het man? Die Heri Israël. Dat is de woord toe, ja. Mozes betekent de woord toe, die Heri Israël. Dus dan we lezen die zo'n woord toe, Mozes betekent die Heri Israël. Give me Deuteronomium 28, je geeft vers 15. Arki boom, mi brother. Arki boom, dan ga je verstaan. Met die verstaan. Lees. Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 15. Maar als dat past zo, dat hij, if you know so arki na dat stem voor Masra Gado, voor she en voor tu, alle hem commanderen. Na hem wet is me commanderen you today. Dan alle de vloeken, sa kona you tapu. Gado tak de Israël, de no arki, dan alle de vloeken op qua de tapu. Mi brother vloek na wabusa. Dus Gado tak alle de vloek op qua de tapu. Dan give up de vloek, dan pick me sumana demandati. Give me vers 68. Lees. Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 68. En Masra Sachari ko Baka na Egypte, na Inisipi. Dus I want to Egypte op een trap betekenen. Is dat sa Egypte betekenen? Wo so bobo lezen hier sa Egypte betekenen. Lees. Exodus 20 vers 2. Mire Masra Gado. If you Chari come up voor de kondre voor Egypte. Kom op voor de osso voor Katibo. Kom op voor pen. Kom op voor de osso voor Katibo. Egypte betekent slavernij osso voor Katibo. Dat Egypte betekent. Dat we lezen go door. Lees. En Masra ben Sachari ko. En Masra Sachari ko Baka na Egypte. Na Inisipi. Dus Gado tak no, mo chau nu mo chade Israël no go in slavernij, maar dis lees na ngasipi. Maar de bigis ma voor konja Israël. De bigis ma voor de konja Israël na ngasa de konja. Na ngapoto sipi. Luka boto ja slaaf boto. Na ngasipi de chade bigis ma voor konja Israël. Dus alfas Gado etak na nga black amang na nga ingi. Lees.
Nada participe mi ben taki you taki. You know sa sidi si moro. Gado tak en de mandat no oshi de contre moro. Pe a contre bu a black man nga ingi de pe un contre de mi brother. No awat de ma chaw ko jalek slave. Pe un contre de. What this means is Ranado. Pe this means contre de. De Hindustan. De Japanese. Indonesia. Ja, okay, alla dem am dat pe a konde for a black man nga ingi de pe u konde. Bring it out. Okay. Is understand? Dem a figure puru. A uwan no sabu kondre mo ala de trama sab de kondre. Uwan no sabu kondre mi brother. Just if you no sabu kondre al pasa Gado taka wap na wa fluk. Na wa fluk tak you no sabu neng, you no sabu kondre, you no sab pik mopo. Na wa fluk wat ala de trama sabi. Na a black man na nga ingi uwan no sabi. Ma ala de trama de ma sab de kondre. Leisi godoro. En trape dem sa seri leki slafu man nanga uma di ufeyanti nanga suma sandi sipsa what argo listen to lesi that argi boom nanga suma psa lesi en trape dem sa seri leki slafu man nanga uma di ufeyanti nanga suma psa the suma na de slave the biggest of me nanga you because if they serve them man Moses betak they want to this Israel. That's what if they say the biggest map you, that's so many. No, but that some Moses betak. All of them want to this Moses betak na asuma. What listen here to this. Arki boom. Deuteronomy 1 verse 1 the Arki. Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 1. This is the want to. This is Moses betak hier. Heri Israel. Na Deuteronomy 28. Islam. En masra sachari uko Baka na Egypti na inisipi na rapasi pe bibe taki yutaki you know sa sili simoro en drape tem sa seri leki slafu man na nga uma di ufeyanti suma Moses tak de wodu jaki listen to listen argi boom omdat mi wan mekat ko inni first im argi boom no has no fetanga first the carros that argi boom that your first sa Gado hitaki. Deuteronomium hoofdstuk 1 vers 1. This is the woord to. This is Moses betaki die heri Israel. The word to ja na a word to sa Moses betaki Israel. Dus dat we lezen wan sangi na nga suma asanda tipsa. If apsanga you na nga mi dat watak you na Israel. Arki boom. Lazy. En masra sachari uko Baka na Egypti na inisipi na da pasi pe mi betaki yutaki you know sa chidi simoro en trape dem sa steri leki slafu man na uma di ufeyanti you suma de maseri dus dat Moses bekade man de word to na nga suma Moses betaki no I argue a word to this a word sa Moses taki na a word that me want taki argue arki ete walis Moses etaka nga was special tuma dos you arki neki first stand nga suma Moses etaki ibo brother dos wo godoro leise ete walis this is the word to this Moses pentaki giheri Israel isuma giheri Israel isuma giheri Israel the word to sa Moses otak no na giheri Israel ano alasma dos the word sa Moses otaki na giheri Israel. Yes, pana. Ja, als Moses tak. Yes. En trape, dem sa seri leki slafu man, nanga uma di ufeyanti. Yere de want to suma de maseri. The Israelite, that one tak suma na you. If they say the biggest map, you na suma na you. You na wa Israel. That's right. That's right. That na you name. Just Israel na the man. Sa mak slave name me. Des masa go in slave, des masa de in katibo na we, na de chief abuja. Des na sanap de man son. Wat vanaf die de in sabi pa Gado kari. Give me Deuteronomy. Argi pa Gado tak suma na yi.
ef alama na sire want ef na alama na small Gado da arista da Gado no bota kasanis artisata. Deuteronomium hoofdstuk 7 vers 6. Because you don't want Santa people give masra you Gado. Omdat de Israëlieten they want Santa people apart give masra dem Gado. Masra you Gado. We verkiezen you de conspiratie to volku die hem schreef. Dus dat is speciaal die Gado. Gado dat is speciaal. Lees. Komopo voor alle volku die idee na tapu grond tapu. Hier is Gado taki. Voor alle de tra volku a blaka mananga in na best. That's right. Voor sae de tide na day a blaka mananga in da gro. Voor sae de tide na a day a blaka man nanga in de mata gro. Ma Gado tak de ma special. Ma tide de mata gro voor sae de sa epsa. Wasamsa. Omdat Gado tak de ma special, ma tide na day a blaka mananga in da gro. Ala de tra ma waka de mata. Sana problem sa enkele. Net a black man da gro. Amos sorry, Amos. Boki Amos. Mo lees wan sanki time argu sa in de mek. De san sip sana a black man nga in. Mek un da gro. Lees Amos hoofdstuk 3 vers 1. Jere da want to disi masra ben taki against the o Israëli's tuma. They want to see masra tactique de Israëlites man. De ingi nanga de black man. Lees against the hele familie. Disi mi ben chari come up for the country for Egypt. Against the hele familie die Gado ben chak mo for Egypt. If you look at board that na the family that Gado attack. The family that Gado ben chak mo for Egypt. Maar arki sa Gado tactique de man is lees. En mi ben taki. Unu mawang mi ben sabi voor alle den volku voor grond tap. Yere Gado tactique de man is unu mawang mi ben sabi voor alle den volku voor grond tap. Lees. Voor dat ene, mi van straf voor alla zonde. Hier is een Gado taki. Omdat mi sap daarom mo straf voor de zonde unu. Tiden na wasap, tiden na asamba de Gado. Isap say no mak du tiden. Wole isiki sang tiden na asamba tu Gado. Wole isiki say mak du en say no mak du. Wat? Amobe sabe go tika Gado. Daarom we da ondro. We roko tranga ma aneko. Lees Exodus 20 vers 8. Membre da Sabbath day voor Horiam Santa. Yes, Gado tak membre da Sabbath day voor Horiam Santa. Hore apart. A Sabbath day Gado na tide Hore Santa. Lees You shall roko 60 days lang en do ala you roko. Gado taki mak roko 60 days lang en do ala you roko. Mi brother, so day na eerste day voor a week. No, imak taki. Say you again. No, eerste day for a week. Yeah, Sunday night. No, eerste day for 1 week have say day. So one na eerste one. You don't play them. You not play them. But you can't go. Okay, man, no. Man na eerste roko day for a week. That's right. Eerste day for a week. Sunday na end. Dus a eerste day for a week mi brother mo hier na Sunday. That's right. Sunday na eerste day. Every day for Sunday tanga vrede da omende. Tergim. Então ika como mi brother? No, artibo. A eerste day for a week na Sunday da on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Donderdag, na Vrijdag. Vrijdag na a 6 dag. Gado tak 60 day mak broko. Maar die moet 7 day dat na a Sabbat na tide. Tide na a Sabbat u Gado ma. Lees. You shall roko 60 days lang en do ala you roko. Maar die voor 7 day de da Sabbat voor masra you Gado. You know what to do? Anyone roko tapu da day dati. No you. If you man picking, if you uma picking, if you man dinari, if you uma dinari, if you meti, if you da frame the suma, if you come tang na in you post. Yes, tabasaba ino mak broko. Tide na Sabbat de Gado tak ino mak broko. Da sa
Woro sande gimi bay na ngase. Bo so ita tide se no mak bay no mak seri. Ala de wecha broko darom a blaka mananga ingi da gro. Darom u da gro. Darom ala de trama waka utapu. Be roko tranga ma anego. Darom a blaka mananga ingi da gro. Om da saune tu sagado tak. Ulus ala de sam gado ebe go du eki den. Darom u den gro. Lees. Nehemia, hoofdstuk 10, vers 31. En if den volku, voor dat kondre sachari kudu, en voor nyanyan fuseri na da sabadei. Dus if de lukushi, de ma opo de wenki, de trama, ano plaka manga ingi ab de wenki, de trama opo de wenki. Gado tak if de ma opo de wenki, da a plaka man nga ingi, no musang. En voor den volku voor dat kondre sachari kudu, en voor nyanyan fuseri na da sabadei. Dat u wie, no sabai hem na da sabat. Uno mak bay tapa sabat. Uno mak bay tide a blaka mananga ingi no mak bay. Uno mak broko. Masa we ala de sandat we broko. Dale tak no aneko. Aneko mafsaide. Gimi hakai. Ma on we tak aneko top. Aneko ki a blaka mananga ima. Gado tak no mak broko tapa sabat. Ye uroko tapa sabat. Gado tak no mak bay tapa sabat. Ye bay. Gado tak no mak body tapa sabat. Ye body. Ma ari kusaide aneko ti uroko tapa sabat. Lees. Akai 1 vers 6, vers 5. Nou, voor dat tede, zo masra Gado, voor dem legere de taki. Dus na Gado en taki. Lees. Prakseri boom fa unde waka. Yena sa Gado tegi. Di brada prakseri boom fa you e waka. De sansa you e tu. Gado taki prakseri boom so dai denki. Tak de sansa medu. De sansa medu de boom in Gado eye of need in prakseri boom. In prakseri boom fa ye waka fa ye denki. De sansa ye tu. In prakseri boom. Lees e to lees. Nou voor dat tede, zo masra Gado voor dem legere de taki. Prakseri boom fa unde waka. Un sai furu, ma un koti weniki. Gado tak a blaka mananga inge uroko tranga. Ma tere mam kisa moni na wene de mai kisi. Na wene kwe kisi, ma uroko tranga ma une kis furu. Leesi. Unyang, ma ubere no de furu. Undringi, ma u abitre watra ete. Ueri crossi, ma no wa suma firi warang. En no suma, en da suma difikisi hem paiman. Poti hem na ini wa moni sakana olo. A moment sa blaka ma amoni store. Tere ma store ki a blaka ma na ingi fos de ma fasa amoni ba. Ma tere ma barikan. Tak bim duso da amoni ba. Ino fasa amoni ete, ma ba. On that sang, de broko ala de wet fu Gado. Ino pasa money mi brother ma money bon de opere ta mi paiso mi pai this mi do that that e put tan dopo ya money mi scared ba ma ino pasa ete on that sang une tu sa Gado ta mi brother try come Baka en tu sa Gado ta mi ba yego akertu no abusa. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.